Sunak wale bunasya kumai. Sa boleh binakar dini dari saya bulera. Nak wale bunasya kumai na may bitalan noa. Michael Macasiale may berto na Tapioca Growers Association. Nak makalevo Maraya Turongon bulu binaka may sabsabu isa. Malakasing mo na ba kung bulu may sabsabu, Mike? Kung bulu may sabsabu, kung bulu may Amerika, bulu binaka isidabu. Nah, kalau balik nasi mati kumai, bisa biti bisa urura, bisa mati kumai na bitan nongko, bulu binaka, bili kesa ramanga, arna yanda sele tangi buni, bisa nanti tukana bulu binaka. Osi lombau, kalau bina tahu. Boleh binaka delini bunaki, boleh binaka. Sa, nakapakalip sa bikim din na siya mati kumain na vital no binaka ni kuwa. Ako lang kung kasar bikim niyo ni sa pakanama titi kumain na vital no and na singa pakarombuka and singa may viti, singa lutuli buti kung goy Hawaii. Total na nonda bulan ito okay. Ngolit kumain na singa binaka ni kuwa. Menda may sistema bata na vitalan noa ni viva kongit sistema bata tiko na ulutanga ni bisnisi ulutanga ni sasanga ni bubale ni koro tikina sana katiko talagang ko na nonda bulang matatakatar mo na isongo-songo na Tapioca Growers Association. Nimbulu binaka Michael. Bulu binaka Dr. T. Sa binaka vale besar na siya mati kumain na binaka ni kuwa kami santo maraw na lewa viti kaya na ito kaya na besi bura-bura and non rato bakarong ito kumain na bitalan no and na besi nga bakarong buka membalat sarchungan na ulutangan ni nomdo isong-song o matatakat ito kumain na binaka ni kuwa na Tapioca Growers Association. Ini berman ni daru na landian na bitalan no ni songo-songo binakongo and rerindo maka Michael moniva kumadal tikim ni manda na puno ni dapat tumikina na nomni puno ba ni susu mekina na nomni bubale kena tambana ba ni buli o ni vakai tevikina me do mena tikin ngonongo Michael. Binaka Dr. T na pamadal tekyo nga waleleka na rango Michael Solomoni Maxiale au dabutu mai na koroko sawana na yanu ko kono balabu mana lomnia sano lao na nunggu toka-toka na toka-toka hapai na nunggu matanggali na matanggali tonga na nunggu yabusa na yabusa tonga orang nunggu tumbu-tumbu na nunggu tumbu-tumbu turanga na Solomone hala api-api Maxiale nunggu na Barbara Hindel Maxiale maramani Christchurch mai New Zealand. Awa sudu mai na koro singatoka mai na dronga nunggu ta bengarabi toka na tambana ni bank ni bebe wato rotakitaki na Fiji Development Bank
nongo na vingarabi toka na Reef Hotel mai Singatoka. E vana embaki na nongo chiko mai Singatoka, mai nangono suvikina, tolumbeka na kalele wa yado matai ni kau se embaki rua, au lutu o mani wala sar ni ulubu na uthiwai na Singatoka River. Wale nindona wana nongo dhiritu na lo mani uthiwai na Singatoka, o chao mani ueti, mani mbula. O cha ngono baki tolu, o lako ndono waterfall i Singatoka, wathi lutu tale wai, wale katali ni ulubu, mani mbula tale. Ngono yang baki pa, ke tuli picnic ito ka boleh kana wono sachuki na Reef Hotel, Outrigger Reef Hotel Mani ubondo tundo na bilimbili o sa kui na wai o sa ngole sare. Ya mani kalungate nila ko ito ng jintabu sa liwa bueti mai. Ngono sa baki-baki na kito satu kimai kisuba na sale si mai wadada ka nungungkasi mikitu mai chiko isuba. Au te kububuli na korubuli na view to primary school. Mai na klase 2 kina klase 1. O chaule secondary na Suva Grammar School. Mai na form 2 kina form va. Waro me undambeda na nungu Fiji Junior Veterangi au kere nungu gasi. Kera ni ule form 5, form 6 i Hawaii. Katanangona ya na tamangulaila ya alitayo buta kana Pacific Islands Development Program na Lomani East West Center. Juga na UH Mano ay. Mani tuno nungu gasi. Okay. Huli wako ko mau pasta kanong Fiji Junior. Kaya baka pas yung gairan nyo sa sangay Hawaii. Au na sini kere na tamamulaylay. Iko mo na bola-bola mo na kere na tamamulaylay. Kaya ranyo le chiko e Hawaii. O mani ato sara mo le buli Hawaii. Au le form 5, form 1 na McKinley High School i Honolulu. Voviau so na kaurei na huli mai Hawaii. Mai na huli o donu i biti Tai mandinika ni le huli na secondary Hawaii. Do wakatu na tubu ni huli na university. Ni na lomo ni tol ni ambaki na nomu form 4, form 5, form 1 wakame satu wani tu rosanga bulu na nomu course nomu subject mo na wamuria Gay ngono gay lako nomu klase na form 4, form 5, form 1 sa wakame ve rabi di rumah kina duanga na klase Maka donia na osin klase vaka chico na ngono gose senga wato kai me career kokua baka me doni wasala na vivuli talesoni na via wa muria au mani wa muria na career kokua baka tu na computer mo tambaka ngaso mo wa muria na taro sama itu ni mai na career kokua iko mo na vuli da sona vuli mo na muria na ndau ni voka business sin ndau ni fika seko lako na aquaculture na susu sasal ni waitu Oja au bola-bola saramai kibiti be nungu gas au tunuba au via vuli na aquaculture me ondo susu sasal ni waitu sampai itu nungu gas ke na muria na bulia yuko nange indonga na munjinda maindra ni mbota na dawiri tunga maindra ni mbota au sama ni tuna oke usasi ni muria na bulia ngono tanga me sabole kana ngono ni mami graduation ngengole ani ortona hotel na merit group oka me vevu kenga na voli se mono apply taka sona dada ke mami le test interview sara ge kanikinda dal satu ni o ke iko apply na merit iko sa duro na merit group ya taka tunga boga voli Gay ngono batul chunga kimni nakila ni do zaka chiko na SAT exam mo na duru na university. O dambe da sara la ko binaka na nongo ka o gay kinda dala sa la ko ma indo nagiri ma beruto na tambana ni Matival ni merit. Ole interview sara sa tutuna sara na
mate vale Amerika. Kitu sana sulia no scholarship mo lebuli iyo iko mo sana dur na soti. Jauh sangge tu bertahun dobo sota. Au siangan ni citizen Amerika. Au tunga wa student pa mide Hawaii. Sartu tu na maka na katu to chiko kitu wetori ke ia na unangan yo sini citizen sa sini ni. Ya waru sartu ngame graduate tamang laila sa lesi tali mai kiviti me mai toro na itutu wa permanent secretary tamban titi viti. Tamani warita ka veo ngukase. Iku mo sali sumai kiviti ke mai toso no nguli viti. Ya graduate raw ya bereu sa apply na university o sa mani accept taki na UH Chaminade University but na Hawaii Law College. Na Hawaii Law College sartu sali sulia serve untuk scholarship. Ya sin class uno gongasi viti. Ya mami ke graduate, mami le vitunan raw, mami graduate na embakia. Le 5.5 honor student, au bo dober na honor student. Baka nunggu graduation, dongan na kani wa matu pala ge lakuan ge litu no binungasi. So lau sin klali honor student tu bana panangon ngo ni gitu tunga na bimala. Omani le sumai na bulo chune cinga di olso katol. Sa kere veo no gongasi mo li formono tali na Maris Brothers High School. Kere wa kare tau sa kere mo sa tegu butaradaka. Butaradaka rao o cia mongito setel ngubuli. Omani turusaran to na kambani ni Daunifika ibiti na Gilal and Company. Uru wa trainee accountant. Ngono bachunga sa ka part time na nunggu diploma ni business studies. Omani graduate na ulo preli cin ka di also ka bitu. Ulo me cin ka di also ka bitu ya ka no wiri biti. Ona ya via lenka walele na business biti. Omani apply saran tambanan ni United Nations Development Program. Oleh Daunifika na tambanaya. Omani durusaran na ulo ksita cin ka di also ka bitu. Kakata to na tambani UNDP na roto to bitu na baki. Macia ngole sar o apply na tambana ni United Nations Children's Fund, se UNICEF. Ole non roto liu ni operations roto to ke bitu tal na baki. Ya nangono dada chico na UN ke romani sota ke nongolo ni vale. No sefo maramani lopta mai rutuma. Levo sara na vuli binaka o bulida na nungungono chikina na UN bolevo toka nungu wiloko ki wakadakadaka na bese gurugura bambimbi Asia tandola telangaki na nonda raya no sambita kina na UN sa wareta kabi ono liu ni UNICEF. Sama munci na vuli na kake do sasunggo na UN ni ona le dada tali tumpa sindada na UN kake dengo re obangata ka na UN. Oto na nga au sa nunggu lakongo na katudo ka vuli tike ona le bangata ka. Mani durusaran do na NGO na Pacifica. Na dana na Pacific Concerns Resource Center. Orto na NGO ngo do walata ka tunga na Nuclear Free Pacific. Oleh dalam dasar liu ni finance kena admin, ngone kena liu cukup ni NGO ya, tuna turang rong maitong, olo petisi ni tulis, gay taraviko Hildelini ko maramani Vanuatu, nangani Father Walter Lini, kona liu ni Vanuatu ngone tayo bukina Ya na boviri na bulome runondolo ya rendre toka na bulan ngone na lumani NGO ni wakame na NGO me wakame waltaka na tundono na tu kalala. Kendo na kaya sange ya to nona le ni vale lo petisin tuli na ngona ya kinaku na veto sa kinangone tamata ba ka permit secure permit. Sange lako na wachilo peti na
ina tot ton tambani obisi totong apply ta kan dona permit sange oleh to kana permit ya tani tama to apply lopet teni tuli na da bonon takataka political scientist political activist na kini permit ngunumbia ya to wadon na tambana ni obisa na ngone boleh katakan ni tapa na katol ni ang baki nunggu chuko na Pacific Consensus Resource Center kurumbu ni kereo na lili ni matang posira kini songo me ulaku i Europe me uli sikobir na ndogo ela bota kana NGO na ngone ulaku basic Britania, Germany, Denmark, France. Sa tapa na nunggu bia do to kana bulan na nunggu wapo kita na wana matentugo nungge ge otimai kina sarau na to wakala botaki na songo na lo monitor lembaki katumai ocia mani kere me ule tae botaka total na Pacific NGO na na Pacific Foundation for the Advancement of Women tae bo ortu nonto sasanga me ortu wakame advocate na nondra issues ke na marama gelas auge ke tuli chini wada na dada chiko na songo ya auge tangane dunto era bawa chuna maliwer na marama ya dona ngono chuki na ge ngande mai kiwiti me mai tabo sona publication ni songo na marama na renandi mai tong kuin mata aho onange tak lebu na kena vital nota kina arrangements ogana kani protocol na kabo banu ge ni waka ondra wara tonga nindo tanto mai na vale botui mena lambori buanto na mangiti mani lambori buana mangiti sangke wareta kana maram nanti awina kata na mangiti go kami biling kami gitu no awina kata na mangiti go me kawan turang na presiden di kini ngona ya presiden di cuti no na turang tu bunda sambal or tu Joseph Lilo ibo sambong ile bo au biriri bana ne tolak itu ya dosaran ondra chiku ya au na numa to na langali biungai walikur tu salah sange kere na turang tu bunda bia sota bira ke dana marama na tu Pacific ko ke mamila ko batatu sanjena kinda dala mandanga na turang tu bunda ni sa ko ni wana mangiting ko sa dona ochiao sa ochi to kana ngono ni ku ya kero sama ni apply ba biuchi ni kero permanent resident ni Australia mani rawsar na bulan April runo dulu ketul sama resign wa vakam bat satu kuni no sa migrate bulan Mei sa rawan tunu gata ke mai Brisbane mai Queensland na nero tubu kinungulini pale meuliu yao tebu alaka setup takane nero chico ko menge muru ya gelas ange awan dondor me won dondor na taxi me mai subu me kocho sarinandi auge mani sini wondora na taxi o mani sidlako ngono batang aya advertise ta kindona job ni manindia ni finance and admin in a company tulo au mani apply but na mani apply sama ni tiga besar na ulo chulai runudul ketul mata ni kau le wasanga me fakaba me wakame ba computer takina to systems keve na kanifika na admin na kato ko mani rawaya sa age
karunina ki me sangai sangai menge wali utaka se na kampanye nongu dada kena kampanye tu lau to lutok na liu ni matambo seta ki au dada ke rukun patai na turang atu lau tu na au sambal roti sio kapse semara kena karua na turang atu kumbu sa sambal roti lesin yang garse amar o andiko ile maron te kau Kali ule ni tawa na mpa ki runundul kalima, o sa kere kina matambose ta kini kampani. Me usa part-time tu ngana nunggu taka nunggu jom, bate bukan me siang switch ni lewu naka etaka. Ge sa aci kun dona kampani kere me ule liutaka na son dona da kabuna mortgage broking rendo vita mortgage nampak na company bawal kake au sama ni warita na matampa sih ke sa waktu sini bantu ni au mau salah au ke kinda dala sa itu nasiang itu sa bulian doni tutubo o ka CEO se chief executive officer sana solve au sama ni tingom kita mani toso na business itu boleh tali vida bata tali na vale na commercial property na zona flats botol na hotel iya toso binaka waran ba ile butaki na business rono dolu cilkan dua mani cukun dona lenga ni waktu samba kan Italia takana warani nongu veli taki sama ni vel iya eu deng au vingoma donga na kau sotakan ngono ya na rambeda na business tu ke na bank na dui kai na puturaran business ya ona ke tu tira uki na rampa ke yang serangan ni biar vital lo oteke ketu na tu lo kampanye toso sarto reda sarto na kampanye sangai kambi mai ya ketu sangai ni tu na kinga me kunin du angan bangke me ketu ravikina me kame ni tu bisnis me betu yake pakai me kuning dia me pakai me lewata le na kampanye ya do talangan na kau donyo na ngono da cikene na kampanye itu lau o ambo kere mule waitabi na sotal na matambo seta kini sotal na kampanye tu na Vanua Development Corporation Limited do talen na ko bola setok na itu ke trust fund okay kita tala sa biune tangu na bosi le waturanga me usa lelewa na itau ke trust fund wando nui singa tarava ya to be kenaku ke memisake tau do ba dengu kitu bani maram ocia o mani le present be bani maram na buku ni Vanua Development Corporation Limited Dala sa parita ko bermerama. Aku binakata mo lelewan na Fijian Holdings Limited na matambo seta. Au mani vingoma. Au no chicken na Fijian Holdings Limited sa o ding taki mo leoni matambo ni Merchant Finance Limited kena RB Hotel Supermarket Group o boleh leoni matambo seta kita lengan di Kontiki Growth Fund. Au cuma na nunggu ngone na tulau au mani leto so na nunggu bisnis wa matabu wale na solo high services kitu mani muria sona wale boni bisnis mani itu dona ni to hotel mainanti dona hotel isu ambaki runun dolcin karua se vivi waka cuma nunggu bisnis ya sa kere verutona kampani na Coca-Cola Amatil Fiji nule daka vondo na consultancy via toro todo con en todo ko ya jauh list kala makina nunggu bisnis
ko se di chungani ko. Sa. Meu muringa na karoni nomni taro. Iya, don. Donga na kau na barita kana se bora salam beka. Na dona kando unge tiau no vikake de ondo nakava me matai me rawat ibna no kumbula kedua me rawat tabina kena kake de sangai Iya. me baka na andre o be barita ka ko asa barita ke au chilio do tauri na vembedi zaka na business toke Kung bimbi mo ng bangke na we mata leso ina puturara ng business iya to talaga nakao nabiya ka na ngandrevi wali na taka bata na yalo bata bimbi na business to sa tinasar ina no muni ready kaya Michael na nonra pakamera mbedi kenda na ituki onimbo reide etiko mbeka indo na buna lewu seta na buna randu bakin mbeka na nonra rai weekenda pakame kene boso ba bonobala bona stereotype sana numinga na business ito ko nga nito ke nanduringa mendapo Klange wakamenda sa boro wata kede din barato ni wakasama ngone iya din sar din sa Nongo itabi nga na songo na Tapioca Growers Association ngono go au univola ni Tapioca Growers Association nongo duri na songo wakame Ratu Jo raya ando lewena tu nindo na songo ke tundo soto chiko na bisi ngalo tu lewu songo ko me wakame beba ungeti na ando sasanga na bisnis ya menda wasia wata na wasni kalo rumah Ratu Jo na nito songo sama ni kereo Ratu Jo me kituli bebu kena matai ni symposium ni Tapioca Growers ata ke tolo soba au amani kere me ulako ani me ule tori tugu mbeka na kene bos sa ochi sale karoni symposium katoli symposium sa warita ko Ratu Jo sa nasengatan lindo toso na bitano o kito saranga na leuni cell group back na begitu na toso iya to nakala so Ratu Jo to levi na tadina kinona wekana bula ka kitu buli buat na program na China Ratu Jo ro bo friend ko batikin lugunani ro takaruru na tambanan ni Sarbonoy kani kurumbu ke rumah sota o ka Ratu Jo sini kamba ni wadala kana non rumah sota talin rumah iwai tabi baten na tabi Growers Association di nasaranga kanjil todo isla tubo ni bikilai bikilai mai be na maram tinamunrau rumi bikilai sambil siya matalen na bioka no baka sama takasar mutu ko natalanga meya Michael na solo haya Ondo baka samata ke memdo kilato kana mundo volleyball koto kaya walube iya iya doraka neto adaka politiko na Fiji Museum do daka na nito songo kito sando ngolangani bakalewe na solo haya iya obe tarong matanga ba lakalaka na kenako teka buta kina baka sama ni solo haya ya teka bumanda baka daba na baka samta kini business ya iya na solo haya berna woviri na cinta di walso kabitu asa vivi makau tu dana chiko nangone o lala totara ke adona woviri na cinta di walso kabitu o ortona kenito ke sange kito Minnesota sa mani ortokera wala bomendo do volia na business
ia na vale sana nei tu tunga na nom do rent to somi rent na ngona sa to somi na nom do business sintonge boleh na vale amani wakaki na ia itu mantaya guna bulo April chin kadi wal sup kawal Andina. Sa totoko sarangan da dore da na au kani do lebo na ngona weekend na songo do iya toka na kambimbi weekend na songo ina kena bakara rota kina kena kome na kuro sabole ya matanga na kena taka na vale na iya kuko me taka na wakatunulo sa dondi betul na lo business yang iya. hmm. Iya na nomuni taka business ci ko Michael me bakata na no ci ko na nomuni business Hmm. na nomu bai type mai bena ya tulau na business ya tulau da man de sonan rendre o ni sotaba na buku ni nomuni tamban ni do ni fika se na nomuni tamban be kan ni taka business sonan rendre o ni sotaba na nomuni taka taka boli mai matai ni dende mandanga ako wasoto ni usana lista li na vimbedi don na vimbedi ako li babu nasar ni esengan bek na biwang bauchi mabibimbi wir na bange kir na woni kambani rachiku na buturara ni business ko ya batake na so talanga nangona na lenga chu talanga weekend re senga na tagada wata senga na yalo wata Dena saranga sandina ken balbal do na buli binak saranga ay bir na bakarong ti kumay pambul sar ti kubikem ni na sema ti kumay binak bakalebu na bakarong ti kumay na ni Robital no bat kay Michael and don din na bakasal binak kada buti ti ko na bekando Michael na bimbi di non tayalo bata ken non ta do bata ke baka and sa budina bata menta ti kubuna do na business na kenan dina nga chuk nga weekend ay sandin yang wal talam tamay na tabyo ka Growers Association dola ka ni mami maro takatiko na nung do may daka bato na turangan na marama do sa may daka bato tiko mataw sawot ka Robital no kete to tambaleka mataw ni Liu o Samson Pareti matatala ni Liu o nung do turangan presidente ratacho maro taksara bekem ni Michael no ni ado ni kuan ni sanga Mikeli chukungo no ni turanga bunibol ni songo rombe ko ni solenga so na bosi ni biba kasala bikima na bakarong to ko yani ni bunga bikima mi kimami tali taksara nga mi kimami lewen na songo na nomu itutu baka doni business baka doni fika baka talanga kina o ni turanga ito kay na buku ni ulutangan ingele na dava sono nomu ni bosi ni bakasalvi ke mami Mike matai na biya warita kana go mai na ka mandanga ubulide ya utelanga bo tete balailai boleh kena bono kimnya to ya bukine dolusu ya utete chiko imbau sete ko utete na chin ka runundul chin kalima na kau bulide na ngone na matai da kuni sanga watotol kuni sanga waleu na ka again me ke o tete mo te humanda nundu na chigni lai o tia mo reda na kao klana leu na kao no bulite kina na waro ningele na waro ni draki doing from manabe bono mataya ken karua na mona kilana no market bono ni namatu na kaotea wono na bulta ka kina na kena isau do telangana kana sa wang bimbi ta kina wono ko na kena musuki sombo na wangata kini wai se chemicals na wang bimbi na wini mate wai ni mate ko me wa mate kina na to injina ni biandrendre me na waka me bentaki ia kena sangai nga me kami musuki sombo na kena pangataki iyo na do talangan na drendre okla
nangonungo na kena sangai me na wale butaki se me commercialize taki na tite nangay rawanga ni waka me wangata ki na masine na diga na batena do tuno chiko do na turani China na ngone ni manual labor se chiko mailiu nangonungo me sa waka na masine ke bukao na bia wale butaka na kao te se na gelo te dia na saranga kan dia na saranga so na pakasala bibina kasaranga ni to buto minggur mateya na baka to kuro takatali bir na barong tikumai tikubu mtanga bakalalai sorongon do kasaranga do mato weekend na itu ke sorongon do la komela sol pakai da viduru weekend be kasona liva da bia makutu kera sa to kasarra kera bata ngende dake o tinga ngeme ngutu do na bakasam binak ngor tikubu bakalalai ken karua na makete mokilana buno bulitakina na nomui boli ken katolu na weni matini do ken kabana pakai ngataki ni misin au mantanga una bia relo subatalango na nomuni na ulutangango ni weni mati dakilatango ni bunga mantanga me na bi korokoro da redi chiku na tu pakai ngataka baka wasumai na weni mati da me ka sona we baka tutu ndo sala vital no takambia na Tapioca Growers Association me nom do baka sala bikima me na titi ketongo sana ke baka ro murikem ni yani na nom ni titi chuk mo wimbao keto sana li titi me me na mosi da na nom ni baka sala me mbaleto na weni mati ni doda okay keto ngonongo keto budine chuk ndo na biweka de bote kero to na SPC na Secretariat for Pacific Community to chuk ndo na nonro to sasanga me sangai me organic na wono to ko na Pacifica do na wata kila nonro to ni organic ko sale dikleta ki me organic na no vidia ka urto sanga chiko ni urto warta kana orto sana tuvana sone wali me gitu muria mena yathon do ngona na wirke na leoni songo na Tapioca Growers Association orto sa organic ia na toroto ko do ngona ni na do kunichu na na roto to ko turne ba ki me sa na kena sini bangata kina wani mate mena me ngalala me ngele vida tale wali chico na kena tiva na wambimina Tapioca me tiva we volkati na Tapioca na kumala watikina avocado gorindo ne wali chico tale sotale wali ko ombokilaya matai ena vuke na kena wa mate na sina sochi tumbu wale na thoda kena karua ni ortona bevo kena wambulumbul takini gele kena wambulumbul takini tei lore mai sombra na wandindi ka va kambia ka mai Afrika ko lore mai kinongo ko kitu sasanga chuko me kitu wamuria na sona ni to tei totoko sarangaya reide bikim ni na bakarong tikumai ni sarangoda na bekai wasetting go o Michael na teni Tapioca me te talangaya ni na kumala bata kena avocado sandina isa reide sona buli lele buenda buli na matanggali vital no bango nintangay bakasamta ka Michael na PH back ningele ang do bakasamta ka na bimbi ni kenan do
may bakan di kebe ng gel. Ang sa do Iya. baka samtak matangam na medoli suba na puno susmekina Hmm. velabo menamosi ubung weekend na tambang ngonong ko. And the sabak murit kami na non titi na non tanggase sa darif kami do titi nga kana yang guana. Sa titi kami kana namboka. Kwa nga sa dabak murit nga siya nila kami weekend me dali kire me bakan di kebe ng gele me luray na tapos to ito iloma me di bakure ng bulan-bulan ikaw. Kena kamite. Totoo ka saranga. Ke Robital no ke nando na wale sile sin tamban tete no bida na bagsauci. Ge warita ko na nitungge le mai wembau ambo tema ka to kan ngele ko sange no na bagasalo ko so na chikini ngele me biu ko mandani sete biu na manu dento me baka me ochi to ko ndone baki donge me baka bulong-bulong ta kan ngele ocha me donge teatale Iya. Baka business so sa sini biya baka lay banang ngele ta sabi tiang ngami Dir sa pakai totolo totolo na yalo men sa titinga balet ni sa chiku na no de tuba na ilabong ko men rawe na ngona kae dora kabimbi na posot siya pa Mike iyo jina sana baka nalom ni mana wa tuwana to ko taito sono na wasala men baleta na ti tabioka sange kereo ko me ke chiku no mu lebningele roto to ko tolu sunga bulneka Nage barreta ko mo nawasya tatul sungulneka mo te aroneka bebebula mo te aroneka sange tubano ko ni nangon lima tu kina na loma ni donembaki o wamo na habasta ka roneka na bebula ke ono talanga wakame ena donu talanga na market sini no muteke de misali habasta kindonga nangona don sandina ke bali tikun dona na kambimbi menta tuba naki ke me tuba ni binaka ke bakame ngono sa bulu chuko kelkele bulo machi ke kasa tengo ngai Desember ya saru ni dabu ni otea chiko na bimula Januari o dabu, Februari dabu ya to sa rebole ni ndo telemba kina nomo. Sandina, sareda weekend na barong tu kumai, weekend na itu ke totok na bitan lo chingo ke Michael na bimbi ni nonda tubu naki. Baka nga taki binaka no tanggele me kasawa se chik mengo Michael non robital no ke te to tambaleka ang bichuk may keba kay tiku weekend de tol sa ngabul na eka men da tete ya ron na eka na bibulay dagere ay Michael ni waswasi balalay raw la ko batsar nga nakaw tiku ni tiku ay start small tiku buwe na kalalay sandina Reda, kembali dio na bulaya saroni dabu saroni rauki ni bidana senti. Roni bidana undol saroni rauki na. Bibia ono na undol Ono na undol ndo nga nala matay ni nomo harvest Wow, reda ya. Kembali bikin na barang cumai. Sana siang tali ni ndale la ini tu selia tu itu nan donam bange. Na ono undol ya sana laksar ngabi na mulong tabiok. Iya, in webula. Na webula. Wow. Sa totoo kasaranga. Ken balbalo sana kirila mo, mesa baka totol, may lista na mo, si misaliti na nito tayo. Kisa kita menurut tu kili kopa. Iya, sana wawata ko man na kopa. To sana la kopa man na tayo, okay? Batan la kopa to wawati ko, to lima makumbun ito sa barangan ni Torna sa di kopa. Sa totoo marata kasaran na bika ni waseti ko ni taro nga tali Michael na naman do titi may wimbaw nalapsa si mando ni techo ko may ka nawekang Okay, sorry. Ono ba magal nga balik au na baki ronon dolcin kali mauliti ka butiti kya bote kina dona nunggu dona wekangu ka nunggu tokan talaga ba business ya dano makireta no foi muli
Tuna chiko mani kiamro ando bondo pasimbaga na ngonan ro sitiku I doloisuba. Ya, matai ni amba kyo le kina ngonon ro tongele nga wa matubu wale. Sa tumbutuk na kinadoni bule ni bambia kasi lima nemba kina siamber tu ni te na gele ambi utu ya dona ka kimni na kila dona ka lewu tu mai doloisuba I wemba na bawala ina African tulips pisi na levu ni African tulips pisi chico mai wemba nona au kla ke rani volta ke to sa million Sandin. Ngona kito sale waruta kanangele na kau ke tengo me musu sia ke ngone siang serangan indo na tiga se bulldoze bo ngalala me kito bo wata me bukena kato tongo sa menyo leba ya na itu ngai bukame kito sarui totol itu sesang mata ini ambakia kito tiame ka boleh ni onso bulondol na matendar siangan itu wani binaka siangan talanga ni garabi binaka iya gelasa ya dona ganilamba na cyclone Winston runtol cinkono lenga na kaka ni biti ke sinteri kitu boleh lain rangi mai wembau bukame matuan dono na nitundalo so ocha kito mani bulbulika ke bir nanto wakundalo iponotani orau binaka main runundul cin kono kini runundul cin kamalu kami kitong karaba tunga ba part time sini mani taka besar ba bimbi Indo naka gaya dona runundul cin kadewa tambah kina Facebook dona VCC dona competition dona tambah nama Europe to biya waila buta ke Chini na songo rando burian na titi itu mani apply tu kina kani kurempu ini itu bonding tak indo berto na Chini na titi na Pacific na itu project abagambi na ti kakanan raw kena buke na nutrition na kakanan bulan-bulan iya mera pangataki wale na marama kena tanpa mo dona ka lasa chigina na kaketu setia mana runundul cin kadiwa le wale ni tava na runundul cin kadiwa so na kakane ketu se awas tara juga na ngonongo wo mana project ya iya na kena do talanga na yang ni project ambo liwai tabi na Pacific Week of Agriculture samo nunggu business partner o makiratongan lewu na ka lewu lita mai ka iya do talanga na ka kami vuma na project ko na kena budi ni mendo na songko ni tete ni marama wembau ada na chiko na wembau manchgroup pero na marama gor tianga na non rangele boyado sando non tombunika sanga chungo mera susu hani tali kake raw manon ron titi to tambaki chu na Facebook volta kinga na Facebook kimni nakla nonra tal mandang na marama so na yan boson dire de no me volta gitu nundulu ya ni volta ki so no tamata ra oda serci ko mai bonotani Amerika Ingilandi ya kani kurempu ibio na ni namada mengo misana tiga wiki na nanggangi ni tabio kami flower mata ini wasi-wasi ni tabio ke turin na enggangi na nonroto tabio ke na maramo mawemba na bia tolu toka se vana tani tabio satu to kima bisa usalang musik kima na warong cukai ni berto ke na maramo mawembau vinaka makan lewu na naka bata usangkai dona tuku rong vinaka maika sandina kimbala mata ini vida na tani na nono to mata ini daw Michael na kena gangi na
Ene chico na mali ni tolu kina bana tani. Oh, sa totoka bakot. Ken balang gobyerno na warong ti kumai, me bukan itu apitan lo liu ke teto ratu corayawa ke sami, ketu bitan tak cungan ini na so biar na bekan terna bati tingatu ena buku ni tos binaka ni business ngo sen company ngo na Tapioca Growers Association yang go sabar tak serangango Michael la madamingo sa tiga bunang kan gibalao. Iya. Ya, madongo chico non reto Tapioca mai wembau chico telenga na karoni Tapioca menaduru nengangi na non reto mai na koroko nanda kuni mai waindina kasir. Sandina. Kato sarap chico na itamba Michael na mundo alim boss ngay na takunya na bidangan na sinasautin ko. Salitak sarap na kina bitalan no? Iyo. Sadak na kinabital no orto kaya rani komay na madongo sa rani komay na madongo na kuko ni totol non reto via kote na non reto Tapioca. Wow, reda sa totoka saranga reda ko ni marutaki Michael ni may baita bichu ni kuwa ondo kemni dua saranga bir nando tite o bito konta nga bir to na Waimbau Women's Group oni wasatiko oni zakam sarchinga na tete lori talanga bir to jorayawa ena no na tete sarchung mengau lori charchunga be teto tambaleka ena no na tete chukume raki-raki ango be kemuni na no muni tete chukume Waimbau na kango ono bina kata muna bakarita ka bira na bakarong chukumai bira na wekandi toke ena bese biti bese burubura be kemdo sarangan na leo ni songo-songo ndo sa liu tak sarchunga na tete ndo na kaya kema mitali tak bakaliu kema mitali tak saranga bale buni kema miredi chukumai na nomundo kemdo itamba ena nomundo tamba chukumai na nomundo ilaw-lawa bakari tek saranga ni ndo liu tak sarchunga ndo tukuna chiko naka ndo takaba sarchunga sa totokan din iyo biba ungeti ndina biba kungeti bike mami ikeme miredi chukumai kema mirakila orto na liu chunga biketo orto tete talchunga. Iya, totoka saranga isa. Wakata mandor to na maram ni Waimbau. Sana dona kana no to marau. Dona kana no to marau na kena tayo na songko baka me viva unge ci telemanda bir naturang na long angele mai Waimbau dona kana kena biutu beka se siniteva ke na non reto sali tete na marama baka me unge ci telangan naturang mera lesutali na tete sa totoka saranga dona viva unge ti levo klai Michael na madamingo na ka walunisiga na sigmoniti dana chiko pa pertanya na International Women's Day buru-buru to dok au sa marutak saranga ni sa may pamadalting ko berto na marami may Waimbau ano buku talaga ni nomuni biba kungeti Michael bakilai na bibono kedo lita kina toso rambay lebu erba kungeti talaga na bitambana kedo ko totoka saranga do talna ka ubya bak madaltak si taruin kimniki na Michael me bakana nomuni dabuti chikmay na nomdo isong-song baka ilabutaki maybe na funding niya ung baka samtaka Rindo man anong ba madalay sombe karbarong chukmingo na buku ni tete bayir na isong-song meradaka bata ngombe ka dona kauro ni baka ungi tirikin meradaka bata meron nga injini taki ndombe ka bayir na levena me bolambe ka na kenay bol kerker bayir era dosulia na ilabo me tosoy na tosin ni dona isong-song iyo kit awasanga na songko ni Waimbau Women's Group me asambi undo na bol kerker kina dona do waila bota kana sendona fanda mai gonotani me tayo undo na pokatu undo na website me navukir na pambibir na songko ni marama na non apply ta kana
sona grants, sona vivuke mera dakava nononra dui project mani project ni tei se tali se ia itu se warra kecungango dona kena madala bo lako talanga mai sona nonra bia vivuke sona ngone wuli mai New Zealand ira ngone toke ira teka wuke de mo ra sanga mera na buke na kena develop ta kena website na Facebook page mena rani buke na pambimbi na chuko na taunda ku ni bono ni dada kai Right. Totoo saranga. Wana na saranga ay na kaureti tiko ni sabaka ang text saranga libo na ibola mata na social media na Facebook mesa ngolanga na buli-buli na ibola mata. Sa totoo saranga. Meron daw baka sanga, meron daw tali-tali, sanga tiko talaga na biboli baka ito kay ngona siga ni mata kero na bital na chukini kay Aquila Toro. Dorbo talaga ni bonong bala chuk saranga mengilandi. Iyo sema bat saranga na nandor bital no ni kuwa bat kena bital no ni mata kana kena ba yalong gangate ki bikenda ni 2K me bakara kau ni ba matata kumi ay na stereotype sa to tukuliti ko no the business ni 2K duringa mendab ia mena no muni ba madalango Michael sa to kasar ndare ni lebo na business ni ba kete mikina sendur tu nga medabongo Sandi na wabi ni naksar kina baka levo o kila nirto na baka rong tarchinga mengo na bakanta to medidia nirto sa organic island tiko dona na mo donga na mo baka bulas donga na mo baka madala leka nga virto na bakanta to medidia kena non to kata na SPC sabi na iya na orto medidia o ka ni orto sa di serchunga iliu wata kila binaka be kenda na sangai chungo na organic ge kai binaka kina ni na nonro to madal na SPC ga sake tu reda talanga na ni sa organic na sau ni labo na sau na rawat mai na vite na vi chuko idake mai na non organic so kla tawa winina ka bi dia nona tor na kalawaya me tusanga morto organic sianga ni watu le wara lo rekina non realo bata tiena saranga kan dia na todo ko babi di binaksara me kelomba madal tikir to midiria beletin do ngone kro vital no ki Susana ya di kana iya nomor bani onai lau salaki boleh mati tu di dia ya tu mani tal mata ko viau o ya do nga mo laki zaka nga o salaki full stop tu sali tao sali bis nevana mai di dia iya sa to marota kai Michael ni salaki yang na maramani onongo sa dona kana zaka libu zaka tu mi dia iya sa biba kung gete na tambanan ni new beba katalangan na kau matal takamaya ni when it's organic na kena sau chuko saridake ken balbal rangai reda na boli na stamba ni sa boleh itu bango organically certified ya sa roni baka rua baka tolu takibeka na kena sau toto kasaranga ken balbal ke kasar mani organic talaga na nonto tutabioka sana batak tengah sana kay biala ka beka na ken batang dengan sana muna numa mai dondo me chuk sarida ke ya na vida to kana kana organic matai na jina na voli ni kato na volta ke na dodor metostake veo matai mandan kami tu na reda na nisa organic bulan-bulan na kato volta ka au na veo madal au klasa ba madal o choro tuju na ni tapioca flour gluten free au do tobio tu na mate na gluten intolerance ni kanian mandrai bulin wheat flour la sarvada na ketengo
So ia una no machunga sa wara tu nimbula ke dakana vital no ni tapioca flow sange klaki ni ndona mate. Ia usama ni bisa utaka na kau kanya usa sa sucindo kana manrai. Pambimbi na manrai mana wheat flour. Kena kakana lau mana wheat flour. Ia wakau kacukan na organic. It's not only about na labo na raukina, it's also na bulan-bulan na kinayang nonton tuin bulan. Di nasaranga kandi na todo ako do na ba kasabi naksaranga gor no warta kami na nonton bulay kandrendre dari tong ko na Tapioca Growers Association sa chikumi na ba kasama member let na nonta tikum bulong-bula ke na nonta kanya na kakana yang kiangonday toto kasarya ke kasarang gairaw me ipakay nga takin na falawa eta kamay ben na tapioca kana binakatalanga yang ngonta santo no binaksaranga sa ni bisotak nangon sala ni bekanta kania menta kania kena kai bulong-bula tak weekend totoka sabi na kapag besar Michael ni sebenarnya ni may vabo na nandorbital no dapat tali so na nomo baka salam beka si do talam beka na ulutango ni binakata mo ni wasea wir baka rong tik may bambul sar tik bikem ni kensara na sema tik may Amerika England di songo klan na sar tik baka mata ko may chamani malo baka lebsar na baka rong tik may na nerubital no tik kay Michael ni kim do me Australia me Island binaka baka lebo na sema tik may binaka Michael roni ni wasea nga na nomo ni baka sa Menolestal do na baka sama sa tukunochi na tegabunga na tegabunga walalay start small do tale na kame to na bakasama ta kana kena boso so wala una understanding the value chain ni to raise my Australia will take it na ginger na rusul $5 na kilo. Sange nito ngangandri nando titi imiti menda rawata na rusul $5. Ya dasin wasam taka ni na jinja ya komanda na bonoli waruta kikina chame nage wako mbeka dona wanga se wanga buke Australia so mital mbeka na kena duty o changole sar na supermarket mele ya do makina na rusul $5 ya akaya mito no bakasama taka do talaga na kau ulida na nio tegabu tobule mo vata mandanga na kai chiko biko se na kai chiko lingam before you move on na kena do talaga kau na bia watur ke round ni mambimbira tambongon era na raise na titi endona buna na raukin na non rambulai ento na kana lebu ni wakasalan do chukum beka na vikor-koro do tukuni to do buli bako ko metu do kuni kame toso na no mumbula ia ndo dando rede ndo lebu na ngone buli rala mai na korba balange sinra ta bina non rabuli rasange sinles bina koro klana non rambula senga so chini binaka ko dombe na wasala me sangai se me rababuli na tambangone me rereda na titi as a career do telangana wakasala be ka chiko na kena sangai na vuli wambibir na ontoke na non rasanga na vuli na tambana ni value add so natabo na rauni zaka na tapioca apart from the flour chiko na starch ambia chiko tale ndu kero vitalo chiko mai ndo na maramanila mai China ni chiko mbeka ndo na mate mai Australia ver na ose ando kena was internal bleeding ia dona wali ni internal bleeding ya na tapioca so ke chiko na value adding se na vuli ni value adding me na levu zake na kai na rauni zake me kuni adonga na nonda vuli taki tapioca
ina makete na $5 na binibinde chiko dake do tale na kara ni dake kina tapioca me toso e dake na bulan ni tamata. Sa totoo. Oh, pinakapakilibsar Michael na bibakasala kina namubasa ni bibakaunggit wasebi ke mami ni kuha leo saranga nakake mami bulida bibakaunggit bike mami ni ke mami reda mandanga na nomuni mbula na nomuni buli non robito ko ni rona nomuni ngase nomuni sasanga mai mo ni may buli Hawaii ni may durusar na honest list di na niyo ni gito na besinga oleh durutu na honest list Vartak saranga na nomuni do sasanga lo remiki na niyo sedor bolilay medha mengo oni seti ko bolinga na bono ni business na bono ni ka ni talita kai where there is passion and a lorai na ve ka ni rakaba e vakabatukan no bia talno nga bala kala bikem ni Michael bala tangango na ni rodorobo ento chika ni rodorobo samba ki rusanga chinka di member rusanga bulungo sa graduate ngoi Hawaii na nito high school ngoi hilo utsarga na graduation sa vida na scholarship sa rabako may buwan na iwal sa lakumay sa ngay kerker toko abi no nata ita au kerkere sa kato no nata iyo tako na damo vitu kuna aka moko au vele tete na koro go Michael na baka na boso ni dabuta mo ya lauti ke to ndi na saranga go sa pek tungo na nona bag na nakato isulu mesa nangole na kor mela kitete me tolu na mbaki mele tete na mosi o titolu na mbaki me dabuta na nona ite me volita ka me ngai somanga kino ko na nona iduru-duru nga batiko Right. O baka samtaksan na kau tukuna me ya sari dira na lubienta sa te ko me sa visa ucuk me na nonda rai beira na nonda to tumbu baka ta ko no muni tumbu o rono mutano guna era tukuna ni buli ba koko ni buli muni la ko ni wachke muni yang ko ona lubi ke rongo sa visa ta kana nonda rai sa siang tali bina katoko na scholarship se endinau sa bina kacaranga ko me la ko saranga me buno mela kite saranga na gele me somonga kina no ni dur ko nga nakau bina katamo se ai Michael totoka me kay dore singa me kay ngole ni viti monto salanga lisota ro ni ngande I na mosi o ti rongante talanga ni wimbau se va ba Michael ya sarito na lenga ya ndonga no butaro na lako ina mo se baka visa tiko to na visa iyo Enak itu kan ada namun ni special visa na turun di Bonong Pelam. Siapa belum? Iya. Isa. Va bini binaksar makan lewu Michael Vicky mamina wakar romu tiko yani na kami nangan isigini kuwa lele berapa kumpul sar cenggo Amerika lele berapa kumpul sar cenggo Australia New Zealand ke mi viti matanga en mami baka bini binaka Vicky ni Michael anom ni Solen anom ni ngauna en anom ni tortumen anom ni ti oso na sigini kuwa ni Solen matanga Vicky mami doni awa muni me wasia Vicky mami anom ni tutu baka buni bola en Tavioka Gross Association ke mami baka bini binaka ni Vicky muni ke na nomni matabale na kalungata na nomni tuba na lomni yang baki binaka ngo kto sa lom sartian Vicky muni na kay total lang na memory kato na kay visuri talen mi dorong kay vital notal na wale wo Dr. T kalungata na nomdo sasang binaka vale usar binaka vale Michael ngi vale ngutok binaka nakavali Michael nakavali usara bekem ni nabarong ti kumai ni kako ni imbera mo ni ngole na nonto ibola mata na Tavioka Gross Association ke kau ni sembera ni laki baka leo fomu mo ni laki duru talanga na nonto isongo sa ti kusarangango na kena buni bolo Michael Makasiale na mata sawo ti kito vital no ke teto tambaleka pokatalanga kino Samson Pareti na nonto doni tukutuku ke na nonto presidendi o Ratu Chosera yawe na mata ko tumai sa ti ko me keto na vital no bata ke fane raravula
Kito sa vakanino itu ena sika bukan mata ketumai ena ve mama nyono ena bosti tiku kino fani rarabula na nona itala noa ni nona bula baka zaka bakata lenga kina ena kena maru teki tiku na International Women's Day na kena maru teki tiku na mata ketumai ena lewu irna marama me baka tabi ka kito maru taka ni na me baka tabi tal chunga kina o fani rarabula vinaka baka lewu Na wale bo naka